Mayam Krumzari adom Impact News ni Impact News ki Manung Hutna da weng mamlal pa na mayam batram noksari ngasi Manung Hutna da kanagdu topic asi maming public sentiment and political leadership haibani. Hai ba topic asi lokot sabagi maroi ba pandam si maroi na hojik Manipur da nga habatare Manipur gi MLA kon mathoina khuyek piduna khoi Prime Minister office angsung idun Home Minister da pishin kiba Bisin Kirba Wapum Sida policy Manipur Yam to Miang, popular government, ama Yam to Semzage, Semba Yabagi Ayaba, PBU have a Sem Aduma process of you have a Adum Wapum Ama, Koi Prime Minister Musuin Home Minister Pishan Kibani, High queer people see the York BJP, Aduga BJP does Marsto Kraba, Jedugi, Emily Krayar Puna, Mutaram Doi, Aduga NPB, Emily Ahum, NPFK, and Aduga Independent Gi, Emily Anipuna. Kun mathoy ni habare MLA kun mathoy haiba ton report ki matuna di haiba MLA kun mathoy sina piriba memorandum sida habare kuki gi MLA tara su support tawgani haiba gi wahum bokta report khara da dong pali do so far sina kadai fo sumba ta lan ba habda ton lekra duna lai wahum di hoju miam sida Manipur da present rule leri si thani helakpa do thani helak su wa do Manipur da normal sima peace and normal sima porokani han miam expect to hoju ti taiwan abi film da lak la bra haiba wahum lak ba duna miam ma khaidi gi maroina civil society organization ma khaidi gi Manipur da yam thuna popular government form tauner hono haibagi wafum kya lakpa demand kya lakpa duna MLA singi Manipur gi myang hun level legislators in the pressure kya amal lakpadagi habatare lakpadagi moigi even memorandum si the pali wafum si myang ma kedigi marona civil society organization ma kedigi pressure kya lakpa mo Manipur da yam thuna khoi popular government no sema taragadi Manipur gi leiribi issue si yam thuna solve tawung ngani aduga makhoi ma kedigi su yam kathopa loina with devotion Manipur da peace and normalcy lakna hona gni ha wafum duni hosiki memorandum pali si adun lai wafum di myang gi sentiment si kadai fo yong sokle aduga How's forward Tani and PR Mutung the PR Sina so far has about the Mian Tamu expectations one with the Tabutori Sikarino Duga Hana Leramba popular government tuna Manipur issues is salt of Ngam Davagi, Manipur PR Tamjan Kibini, Anoba Gamin Ama, popular government Semba Targadi, Miamgi, expectation of a peace normalcy, Lakani and Tazari was Otokadribra, Home Dunia Duga, Lona Hosi Labor, Manipuri, Tangulata film Sida Yam Tuna, popular government Semba, Otopa Labor, have a ton Wang slaves and Maramorgan, Sikitopis, of Sikitopis, the Canon, the Impact News studio, the Lanks and the Labor, see a yet a Congolese was our Professor M. Arun, Department of Anthropology, Manipur University, was Arun Bahamatam. Oza Arun Gehek, Hangna Library Sino Oza, Dr. Homen Tangzam, Indira Gandhi National Tribal University faculty ni Oza Ustaram Suri. Yet Tang Tangda Library Sino Oza, Dr. Y. Pramananda, Manipur University, Law Department gi, Head ni, Associate Professor ni, Oza Pramanda Ustaram Suri. Yana Buko Shansi Oza Pramanda Laksatari, Oza Pramanda, Hozi Manipur Lady Ba, Fibum si, Kanglu Anisi, Marina, Maite Cookie, Habitat, Sanavia, the film, the News was like Gamaki Market, the Sang number, Honabagi film, they don't Tarsu still. Evidence in Habitat, Sangbangam Daba, Sanabangam Daba, Sanabangam, the film, the lady Adubu. Lady films the Anobo government, a popular government, a Siambang Bagi, possibility lay in lower Yamtuna. What's that going? What's it? Anoba, Sakarma, elected Kanuma, Thambase. Installed over high more on that. Installed over many hierarchies. Adu the Ayabale. Ayabale is the low the Audunico Hizesa. Low the highs the very clearly a quiggy unless until the quiggy assembly see the job total. Adu Tagati a quay assembly see suspended animation in low never. I have nothing. I shall SR Bomai against a quiggy unit in the case the Hijabani. I just map and hide and a question I put it. I don't know. Assembly with the job total, the job to 174 Makara talk to the governor. Unless the governor Institute of Aviation and Hospitality suspended animation in the lane. I don't know the anytime Sarkar Masabayagi load the legibility. I was a load the little so this lady film see the D. Sakrama, Simba the cookie lady burles later Yauri, Makosi, Yago the Yaro the Ram, Koi Yaudranga, Sakai Simbangam Godribra, Yargon Cromo, the single have to give Lambiduni. See the Command user. I do the Aquina, the Kangaroo, the cookie guitar, Hibani Tara, do Yaw number delayed in a car. Yaw Sukai Tiboka, Yauraga, Nasagi boat, Tada the Bagi, my physically present with the high boat with the physically present those who Tada doing Nebuco. I don't be younger, technically, much time later, I do give Pony number Leragati Sarkar Sambia, number D in up number lay BJP Mukuta. But this other party BJP Mukuta numbers in up name. Hendok to laser number name.
aduna aina khambada sarkar semagi di thodo ko problem nate tawbudabu sarkar semai hoji president rule lairina president rule c 356(1) da high c 352 da high sina it can be revoked anytime haibani article 356 clause number 2 da yawse aduna hek sarkar semasi claim to hum changi claim ji karam article makha tawduna har kanda Indian constitution gi koi article 163 makha da claim tawduini ai number laira sir ai chief minister orage aina lito sarkar am lairage haraga governor na wasak logduini chief minister wasak lorani chief minister advice pira matungda atuba minister mayam du 160 phoki makha da wasak lorani adu poni adu leitraga su board ka da miyam su tha tro oibe yai ko tha tro ki manung da ma elected oidraga di automatically magi seat tu akhoi bucket tawre sis tawre lorani adu na 164 gi clause number 4 ni sina logi wani ko tawdo claim to hum changi adu jik leiba Manipur ki situation sida jiba mana jiba di mi mana I have the number leire ha number leire ha mi me to falling to no teo Delhi de semno teo sakati si koi khangdom lere Delhi de bago chena ba chelo ka sukaiti chenduk chi exercise ni ko this a kind of political exercise ni adu physical exercise ni tawbiu that's different thing ni tawdo Delhi de semno na ti sakati amana leader amana ko moi leader xyz amana mami khoi na paluya di ya merani amana governor the claim dom changi I have the number adu koi Delhi da satlago ina wakal wi film lai si MLA ko ma thoi ngara mak PMO am tu union home minister pishan ba sarkar semba ya han biu ga na haiba so na kan na governor da claim to godab ni home la ko adu moi governor da ko na mu claim to rabi ya have report pudi le adu bu ihan han ba do ina moi na center da satlu si authority extreme authority center na paisan ki da gi oi do ra kamai yeng bi da si center na budi loi pai na music tawri siti akhoi gi Reasoning party na tabani na high command na adagi tawkado ni hida hay claim to boy du khoi phajabalo da high ba ni claim du su adagi center da gi na claim to ro hai na pirakhine ba ai ba nate sin da kai da hai na ga nupa du chala claim to du ni ba adum ba yaw daga di ngam ba na te da aduna buji karam claim to du sini ni claim to buji kanam ta ngam di kai gi no hara kanda center di aya pirakti ba claim to na auji kuma thoi ga di kuma thu saka se ma su te da claim su prime minister na tra home minister to do na te da adu di constitution yaw de adu di sumoi na sum saka ma sem ga aya pbu sem na hona bi wan taksan bani da taksan ma di ga kai din phang da that's different thing ni adu moi kun ga ma thoi sarkar se ma ju su de adu ga claim su kuma thoi di ang wali da kun thama thoi di su do ni ko simple majority ko tara wali ba adu ne khambada adu heavy weight su am yaw de akhoi na chingnaba akhoi gi afauba Bisempurung gi du yaudri ko maming chu phajapa adagi di han oibiram ba chief minister ko han oibiram ba su lo du oibi ya mana ngasai gi floor test mana failure ba adu ta ga di adu gi sahi manga tam du mandi oya supreme court high very clear ni kadang aina natra jibam no ore khala floor test ai failure ba ngasai gi no confirmation motion da adu ta ga amu hana claim taw ya da du pa du supreme court case anium lere adu ma akhoi gi de du na te resignation tawbani resignation accept tawje bane governor na adu law da di adu di bar di leiti eta ku chatna bi da convention da resignation accept taw ga di khoi gi gentleman gesture da amuk taw na de that's different thing ni ko law gi ai law ni akhoi di very clear ni home saw mi sang leiti law da haib dak thambai wane ba adu na adu yaudi soi tawba da adagi di ama akan ba masu yaudi speaker su yaudi na ko an ai khamba da hoji ki si khangdi ni akhoi Manipur si bera le ni ai na khamba da hoji ki si adum claim pakto tong no ba ni group among tok so phusai ko kham masigi porta leiba sidi thoidok na ha sarkar semba phai hai budi phai kaino Amit Shah masab na koi gi madu Rai Sabha da mali Lok Sabha da na ma haire Rai Sabha da na PR siam phate khote moi masen khanna ba gi thambani aduna dum huiba leader mo song thoraga di adum PRC anytime lok thu ga dum sarkar adum popular government hen gani haibi wakhlor ma mana kan thammi dana ko Rai Sabha da Lok Sabha thamde Lok Sabha da du mai lendre Lok Sabha da di matam chana thamba PR ne di santi thamna ba khona ba tawbani haibane ba ko ada akhoi gi sarkar semna ba taiba jiba singsina haina normal sil aga santi amasung normal sil akanda sarkar sembagi pot ka sungange ai bapta di mosi ade handa ki sidiam yauri ni only this is the only solution ni santi langna bi normal sil langna bi so hai people na akoi PR sa na pam mi du thau matu ga PR akoi londa da phajada bhai ba ni PR expectation du laitre bani na popular ga me hanjala ji khola si kaina hai appeal yam taw adu di well and good adu gi aphoba sum lai ko adu ga sarkar sembagi di adu ni yaroi center na phajana phamaga center gi su ama leiri na ko afau mi yam leiri moina phajana phamaga
nang sarkar semo haina ama pirakhini bu leader ma moina haijaba da su huiba choose by the center we are okay haibane ba ko center na khan ba du haidi moi leader le jate moi uji UJP kutra to pa kuntra te ba hiring ba independent kari NP mu ma pulaga this is our leader na puthok pungam dra bane ba ko ha leader bud le jaba group ku le na ba pulak ki leader leite group ai gi ahum mari sui haibani ahum mari haibra ani haibra leader na ko amana group ki leader le aduna leader ma semaga si leader si sarkar claim to ya han biu na haraga di khara sound oine ba du ko adu unanimous leite leite bani center na khala kini ba moi ko ma thu su yaw da ba suka sarkar semi swai hai da mi ma center na bije makti khangalaga nang na leader claim to ro mayam no sogalo hara ampira ne ba ko mayam du soga chare ha ga lu singi du sai aduna everything depend on center tawadabu center da khur mukna bangam da ba karnataka gumba tamil nadu gumba kerala gumba de mukna bangam me mukna ba hedoktana governor na bill si as is kui da tamil nadu gi wani bill si withhold to da thamme ba governor na kasai en rai abra akoi interlocutor oramado adu government tamil nadu gi mana bill tara with hen to na article 200 ki makhada soi sudok to da na thambado adu mon supreme court case to supreme court na tha ani gi manung da bill du sign tawro natraga na thadaro makhada article 200 ki makhada satharo nang sum bill ama phar thamya poti you are fail in the discharging constitutional responsibility in governor say aduga nang thani gi manung da nang na bill du SNP da ta ga di natraga na thadrak ta ta ga di it should be deemed to be assented na sathi da dro okay president su will ho taw ya di manipur da di kari manipur people bill adu bill ada bill en taw president tha re pau ken phau de khun su hangu de akhun su court chake su khalu de domina chup chap lai akhoi di everything depend on center akhoi di pora kai no ni da akhoi sarkar di lai tabu gum da sarkar lai da su center na loi na haraga chatpa sarkar sem ba ge su center na haraga sem doi ni aina khamada akhoi manipur government ji lai tabu nu forab jan federal ka structure ga manipur da laite manipur di pura unitary structure khoi da lai ji aina khamada khwai de gi son ba khwai de gi number le ga sarkar se bangam da ba claim to ngam da ba se aina khamada manipur si one of the manga thi but one the letter mani ai khamada this is a kind of example ni angang e quiz ta kai ga soidra hangani is ki kind of question da hangani number lay na sarkar se ma claim to ngam da ba mani state ma kari no hangbada manipur a b in tawna manipur soidra yaw no man okay thagachiri oja pramanda maroina manipur da popular government ama lenga ama semba ngam gi possibility ha otok pasidi constitution ma tu ne di lairi ha bani du semba ngam ngam da ba ha bu wa phun din lai si aduga maroina hoji pr levini na center na ma pan paison ki bina manipur da popular government ama yam tu semba ntraga sem da si khoi central leaders singi decision ware ki makha pon bu phim din lai si duna hoji fau da mla ko ma thuna punsil laga sarkar semning bagi wa phom ma khoi central leaders in the pisali bu si fau da khoi mukhi langa sem ngam na bagi khoi majority mla sing masing sun lei tar ga su punsil ngam da bai phim lei bu sina masing sun ba tare ko thama thoi fau masing sun punsil ngam da phim sin manipur da yam thuna popular government ma ta sem ka ni ha bagi thaja bu kitang mami sambai phim du ni kai no hoji fau da leader ma khan sarkar sem khap tar leader ma khala ka du ni leader si hoji fau da makoi masem ma khan ngam da ni na center na do khalak bi phim du ni center na khalak ngai ba tar ga di adum sarkar si karam bu tam sem ga do ri ha bu du ni sab sab ha ngam da bi phim du ni aduna maroina delhi da sarkar si sem ga do te manipur da sem ga do ni maduna satli lambi si claim to ga do si manipur gi governor da to ga do ba du lambi camps le ba du amarom da center gi ya bi yaw ga di claim to ya da bi phim su le ni na yamna luba du tanjam di oi ba du ni lai phim si oza home hajil lai phim si di पिशन की मेमोरेंडम से एमएलए मसिंग सुबा नत्र सुदबा है वो हमदन ओरगा हजि पाउदा मखोइना पिसलिबा डिमांड सी अदम मरम चाबा डिमांड अमा ओइना लौगदरुब्रा अदुगा सेंटर ना यारकनी हबि थाजब लेब्रा कमाय इंगस सेंटर ना चैबी रक्तबा फरे हाय ताबने पाकिस्तान ने कन्न लान तौगे तौरिङै जिदा नोइना मो कथि कारण फुरैन होना आई खंजबददी मोइगे चिठीदु फजना मपुइना दि पाजद्री अदुबु इशू खरदे दुम यावबा माले हाइबदी तंगदु लेताबा ओइबा ngamdribasi popular government ama leittabadagi ni leiba tarabadi tangdu leitaba santi leiba mafam ama oigani adumadi panba male ota sengna hawudaju public sentiment public sizu ama khatang natabani na koji category nairaba furup taraba machet taraba khunai manadaba khunai ama du su adum oire irang jigi matung da di sigi mimana daba ane mawangi thak su yamna wanga bane na lawje masida su ngamba
suba ngamdaba ani do di hanadagi leijabani adugu sujage hairaju subam leitraba mayum bawa phajana leijadraba adugumba akoigi relief camp da leiriba internally displaced people haibajini masida maitei khaktagi wa nate kuki gi su yauri bani aduna uche ki punsida mahing ama leibadawna leirabani auna issue number 1 hana palamba sarkar na su aduga MP sing na su Manipur bu represent tawiriba sigi gai sibu karam kanda halan gadage halan biu haibe issue jimadi akogi kokta achogo polum ama leibadawna thengnajari angang ama ni mai pagle e makoina awang ba mak phangduna lae haibagi harau buduna ngaktang ni ana eki akogi mamang da leiba relief ke more dei lakpada hojik nong manini sida lauri baje magi mapuroi basu leigidraba macha nupi ahansi akan balaina amna naduna leire mayam mateng pangbiyon adugo mayam ama tholi ona issue of moise halan ba haibaje moi chithi tu de yaubra moina paira kanda halan ge haibudu di soi oiroi na dum khanjari sahi manga tarai manung sidati matam changada ba port ama ubadawna tawe aduda panbiri ba governor gi luching makhada leiriba Manipur gi government haijaba tare masigi sida hujik leiriba si karino highway mayam si fajana clear tokthokpa ngamdaba lambi sing tathokpa ngamdaba sima akoigi kokthakta chauna ama leiri aduga tengol taba lamdawna buffer zone na thamliba masiju leng dabida leibadawna adum tawri then adugi su mathakta angamba kharana mayum makai hundoktuna chien khraba makoi singi mayum makai lamsing munba haibajima su tholeiba male akoi khunai ji doji chingda ju tampakta su auna isu ji tasengna yengba tarabadi tangdu leita ba haibaduma di sungoi oidre paisa paijari ba khara amaromda koi laibak fei haijaba tamne government gi thabaga ma tawjarubagi nataba topa private sector na ju absorb tawba ngamdaba mayam amagi di yang warba matamne na haijaning masigimba issues me am yaurabra tang ohumda lakadori base atopa furup amagi di tokhaina taba numit separation day na laudori laurni haibaju moi already mamang da ju pithok tuna leire aduna Manipur gi integrity ama territorial integrity ama thugaina bo hona basida akoi kuma thoijina thugdo thugai loi ga ju haiba jala issues mayam ama label layered and layered ama auna sum hujikan tanabada su thainagi politician mayam ama tongan ba background dagi changi bo iba tarabasu wari sanaba yaba ama ahan sing akoina su khra khra ningsingjare ojoi gi matam loithre gan hai mogi matam du dadi phamin naraga yanaba yanadaba phanyam na leiba tarabasu tanamina ba haiba ma yawba akogi khunai je karoma ma kai da pujige gan madwaltana ojoi fei haijaba nate those generations of politicians tanaba haibagi ayamana ojagi sinpham da pairamaga changiba politicians mayam amaju yaw ana hujiki sina hongaiba matamgi akoi gumba manba ngakta opportunist anga ki phanggadaba leirabadu da hena phangningba semgadaba thabaktagi chahouba masigumba jina pikthalaba khunai ama oiri masi maktana moi kuma thoima loi huran bani di haijaningde but political culture amada ahongba ma laiyeba masigi ahongba sisu akoina uhodragadi tungi punsironda auna ngasai hai mayamna jai bigere individual leadership ama leader ama puthokpa ngamde democracy gi one of the most important components party ki politics oiba tarabasu charismatic leader ama change Barack Obama pa ngamgriben natra atop atop lamda su by virtue of magi ngang ba hijaba magi skill set tuna mi me am pulan ba hiba Abraham Lincoln ga nga si ngang ri America gi ga haira thoina de khoina di khangau da Boris Yeltsin ga Russia gi kaira matung da oi gribas they were charismatic leaders ne moi mer te yauri bra yes wanong ga da bani popular sakar pa mi haiba si democracy pamliba akoina individual right thajari ba isagi iranje mangdana honari ba punsi manganing da ba mayam li khudi mona diloi pame adu hujik leiri ba
situation ji reading ama yaw da badong hekta tawri moi ngamadi phare ngamasu moina lebak si ga phaba product tori bra hai bi ga choba question nam lai aduna hujik si tang ahum si da tampaki CSO ama ni da ngai sel lauri ba je je pali ba governor gi sasonji yaning de tampak tana nungti gi phaba lepte tampak tana nungti khulai lokhot pa lepte and we hear nothing from the hill areas adumak tane chingmi mayam ji akhoi nusi da bai nate sig application of law ojana jam haibiri law sipu manaba mong na apply to ya bra natrane rule of law sipu mi frup tu gi tongan tongan ba leiba za la ga haibagi wahang thok ne ba hujik lai aduna hujik lai be suji da kathok pa moi kuma thoju adum sigi warui sin ama poroktra gadi akoi phanayam na government se mala jo koi se maroi ga na ga hai ba ngam dori bra ga hai ba gi akoi jo hanging akoi question ama lai mayam ji ki dam da thoi na sacrifice to ba ngam dori bra kaurap ko ne akoi oi bide ga na ga ka ama so du ma ma changi ba aduna on a serious note langing wi si tampaki mi mi abji huji kari kholaw no ba law dori ba ai di khangjadri integrity de ga na law dori bra za ha kai be aroi hai bu ma di thain de gi lag dei re ahin ma kari law dori ba reconciliation gi wari yaw dori bra natraga na akoi di sungya ya roi hai dori bra aduna akoi gi samam na ba lei ba marak sida yamna nungai ba paw ma yam lai na akoi sarkar semjara ge ga na prime minister adu ju kan na Pakistan ga lan to doi ra na nuclear gi warfare gi matha sari ngai sida moi kuma tho yam thongna phai na hai ning yamna democratic oi ba mi oi ba gi ne mkhoi akoi gi aseng ba representative adu ne adu bu sai panjagi ba sigi relic camp ta lei ba mayam angang sigi hujik emission tongna ba matam ama su lai hujik adu ga ozana ga akoi ju hainara mi bane sahi ni bu yoksal sujala ba henjala ba gi mong da su lei ra bani na yamna oppress to ba pedagogy of the oppressed kana lei ri ba awa ba tuna su namsal la bani na lekai fiom kai kai marak si da isai saning ba mayam ama su lila sajaning na lila ji kam kuidre moi kamai hingam gani lila sana ba mi myam ga hai bi question mayam ama thok le ba la harau ba si da akoi gi khunai ji da angau ba mi si yamna ka he na serial killer kana ubang amri je ama anthropologically festivities lei ba gi kana ba amju lei di mayam marak tilhan ba mayam marak yahon ba ritual gi cycle mayam ji da awa ba mayam huji ki luhong ba ju phajana hongdre sora su phajana tawdre leitaba ngakta nga yausin na rabani na awna everyday life sita akoi gi da lai ba ohong ba mayam che masi jina wakhal gi leina ji ang wa nge hai bi le bane clinical psychologist rims ki mayam loina mak aduna achau ba issue ama humanitarian crisis ama le ba lamni aduna huji pali ba governor gi sason ji ju ipen penja de akoi di haije hairabadi penja de law and order ama fazana porokpa ngamdri madumaktana kai henbadi tawbasu natri thaina gi matam adumaina sanjin thonggi da yum yonap chapada mai da torch light capsule laga khupa namung thara check to budu di tawde that excessiveness is not there but direction ama da chali bra hai bi question du di lai okay adu tarudi ozo homet PR sisu pn da ba miam gi apam matungina pangthok to film oiva aduga even PR leina hojik si popular government ama semgada su semangam da ba leader ma khanmangam da ba si marak si da miam si yamna phibam sada ba habtare khudong sada ba dung ba kada khodom da sangjal ga hena fagada di fagada gi habage chamang na film dni le siduna si posi da still PR jim continue to wona phabo e dur natraga popular government ama semna honari posi da mai pang sangsin bangam magana issue si asumba maigerom da solve to no go mong si da di akoina PR si da akoina penjadri se yamna wang expectations mayam ama thamjagi ban ai labani na direct central gi rule makha da labani na any popular government amana tawba ngamda ba thabak kya ma pangthokane na khalam bane adugi matam lauraga leibadugi nungai jadabane natra laibai sirudi aduna popular government ama di hujik fawda leader bawda ta seng na khandrabani na confusion ama people da su leirabani na masigi lakadoi ba sarkar si majority ju fangri natra aduna issue se popular government si di loina pamba ta bani democracy nu si ba mi mayam na adu karama mayon da si popular government la kan ji da highway khangge lambi ki ma khangde chalhan mangam dori bra si buffer zone mayam lokthok pa ngam dori bra natraga na ching da rule of law ji salai ba ngam dori bra at least governor da dia dungam gane na thajaru bane ngamak ta gi pen da bane adu popular government amana di
any Congress ki oizano, any party ki oizano, hojik lai ba atopa fruit kharagi mind sinsidadi maite in oiraga di ya bai mong di uzade na ithanje. Okay, thaga siri oza hamen maroi na hojik lai homsi oza aron PR si sumyam na pin de film dri lai si. Aduga popular government am su sema ngam daba. Aduga kam bam honi popular government am sema gati hen effective oina. Sangsi mengang godri hawa hom lakpa. Aduga leader so jibo khan mengang de film lakpa. Leader si su center na khan lakpa. Khan leader da center na sinaba center na khan lakpa ji ya mong dri lai film si. Kamay yim kyuzaro. Actually, Manipur की leader बनवाई ना MLA से मरक की leader से करम बमतन democratic country किया अंदर की पोस्ट को कंदर ना तो ये मांग जैसे सीरी वीरेन की term 1 term 2 इबोबी की term 1 मधु मयाम तो एक कोई स्वाई का मागी political party do na congress na or for that matter BJP na makoi masem moi ki kare ibe MLA mayam du tawraga khut thangkat na tra kana ballot ta tawraga mana paiti yame therefore koi mana haibi illase na to gunati abo political kind of na party ki high command tu na tum semak pani hojik na PR thammaba matungda PR ki fail hoiba PR na tongni na hairiba yamna appropriate time the PR se thammi haidana kind of parliament claim tawgraba Amit Shah na mana kind of say free movement ki kari ki march tang mi pan da tongni na haiba du aduga fail hoira matungda kind of say koi gi moi gi sarkar moi masem leader khanba ngam da badagi PR se sum sang da bai wani if they can koi khutak da dum lep yai haidana amuk maran sa koi gi MLA sing ju tarak pan haba makoina high command koi khalakani haibagi ingi chupi ba marakta moi masem janaraga anuba ma khanna nabagi adugi mechanism du su thingjandana tamba aduga blame na maitai ye or for that matter Manipur ge MLA singi marakta makoi masem leader tanaba ngamdabata gi thopani haibagi pochima madu tahanabagi po ma de koina ingan ngan ubadong na tawi lakadoriba anuba CM duna or government to na popular government to na hojik lady ba sarkar sa I mean hojik lady ba situation sa hek nongan laga heta phal ta ba heta hek nongan ba ga kaino satna ka da ba adu di oite ba ti yai but engage to wagi port ama aikoina madu sagat pa yai hojik PR tawri ba matam sida cookie gi CSO singa maitai gi CSO singa maitai gi MLA naga gi MLA amadi cookie gi MLA singa kauraga Delhi da unagani na haiba sina atopa mechanism amani sisu tawba tai tawbudagu Manipur da leiriba miyam sing Manipur da leiriba CSO sing tongan ba CSO tongan ba level da leiriba CSO sing asa masi engage tawraga makoi masem gi marakta su as well as tongan ba CSO singa government of Manipur ga engage tawbagi pochima ekoi ude aba hanagi sarkar du da su ude aduga PR manung da so koi udri aba adu di tawhum thokpa pot amani madu di popular government kaktana ngamgani amadi maduna far reaching oiba pot ama lakani hena ai khalle aduga hojik la iba poti ai khoi gi kaino sa MLA kuma thoina makhoina Amit Shah amadi Sri Narendra Modi da makoina sarkar semna nabagi semba yan nabagi semna nabagi madugi lambena ma madugi kaino ma porama ma yan nabagi piri ba pot asidi moi sarkar semge na claim to wa oiram gadaba mante madudi makoi kuma thoine su khangam gani amadi mado PMO na su amasu home affairs ki ministry na su khangam gani sarkar claim to wai sidi governor da to gadabani madudi mi kuding magna khangba poni madudi kaino da constitution da dum yausa ba poni hojik tawri ba pot sidi political loi ba pot ne na koina PR thamjali ba sa masi handok na ba kaino ma na koida lambe na ma fat kadabani amadi popular government na ma sem na nabagi da makta akoi kuma thoina sarkar sem ge ai banati akoi kuma thoina hairi basidi akoi kuma thoina hairi basidi Manipur da popular government ama oirak na bagi madugi lambe na ma phalu haibani madugi pochida makoi da aina khanjabani sina khitang wali ba pot amadi karino haiba matamda
BJP की national party to the Prime Minister Amadi Home Ministry the political pressure Pibadumaina Makuigi High Command to the Aikoigi missing a palmy base Sini Aikoigi MLA Amam Napami base Sini Aikoigi Prazamam Napami base Sini Haidana Makoina Maduki pressure Pibangam Dava Natraga Pita Basa Karikino Hibasiman Aduna in short poche anini tawgadori se central government ta nakoi gi peer se matam ka u amade aikoi gi number leiri bani na aikoi gi manung da aikoi leader ma khanjaraga mado siri biren oibi ai natraga radesam oibi ai natraga na govindas oibi ai bisorjit oibi ai anybody oibi ai chat sector oibi ai anybody oibi ai oi anybody oiga du kari no ai ba matam da either kainogi national high command to na BJP के हाई कमांड तो ना बिरेन ओहेलो नत्र हरगन बिसोरजित ओहेलो आइदना हाइबा अमा नत्रगना अखोई की पार्टी से की मनुंग दा लेरिबे MLA मैम जा सिददी अखोई न ख्वाइदगी मसिंगसु यामी बनिना अखोई मरक्ता यानबा मीदो कनानो हाइबे लेफ्टोकनरसी अमदी करी क्राइटेरिया दा आई फुकाउदगी आई सपोर्ट असुक तवी हाइबे नतब मसिंगदुदी मानद्रमीना लोइनबा माइनॉरिटी तारबनीना खुदिंग कुंथ्रामा तोइना सपोर्ट तौबदुदी बिरेंदसु तौद्रे सत्यवततेसु तौद्रे राधेसामदसु तौद्रे गोविंदादसु तौद्रे अदु अरबोइदी अखोइना पार्टी अमा ओइना अखोइ कमाइन तोक्सिगे वांगांगना हनसिरा दगी फॉर्मुला पुथोक्सिरा शांति पोरकनबे फॉर्मुला से कमाइन तौनी शांति की हर्डल से कमाइन तौरिनो हाइबे की पोट असा स्टेट करियबा बीजेपी मणिपुर स्टेट की मसीनसु तौबा अमा as well as BJP national level kano sa national executive nasu national high command nasu madu torba ma change haba la iba poti ai ki PR sina Manipur ki interest ta tawbagi mahutta makoi da PR da uri ba pot sa kano kai free movement tawni दगी फ्री अदुदा यागद्रा इना कनो चे ट्रोजन हॉर्स ओइना बस अनि थारु रे अमा मै चाक थोखरे अमा दि साक्ति का हलकर हलक्तब्रा अदु बाउ खंगितरे मदुदा फेल ओइरि बदु करी किनो हाइबा पाउबा मियाम दा हाई गे हाइबा न पाउबा गवर्नर न कंट्री तांग निपान दा इकोइना फेल ओइग्रि बदुगी मरम दो सीनी अदुना इकोइ सिगुम्बा लंबेल अमदा मुक चथरनी many more madugi pot se aduna aikoi na yenga de se kangkopi da leiriba chorsanpur da leiriba more rom da leiriba displaced person mayam sing sigi agony masi kamaina address dong as well as ashom da ki lakpa manipur ki tampa ki tongan ba mapham da leiriba relief camp sing da leiriba mi sing asigi agony mayam pain da suffering masi mayam ama masi kamaina address to gota ge haiba sidadi masidadi aikoina bureaucratic oiba approach khakta na yaroi sa khara piri siang khara piri ana ba layeng na ba kano khara piri aduga larik tambada lupa lising therapy ni haibra annual oina madu khaknan ti yaroi bureaucratic approach yaroi human approach sama amadi humani oiba dialogue ama kamaina satlan kadage amadi mutual respect ase kamaina restore to kadage han leirami ba economy gi organic link se masi kamaina semat kadage खंदने येंबियो सिंग द मांदा थोइ इबो पोथोक मयाम सा इम्फाल मार्केट योरक्त्रबन इम्फाल न चानिंग बा कनो सा याइंगंग इम्फाल न चानिंग बा मेक मंगे का सा पुम दन चुराचानपुर की फाव पारबुंगी नत्रगा चपिकारोंगी असोम वांग ता ता लेबा इम्फाल दन योरक्तब असोमदन पुम्बा सिदन डिमांड तोबा अनि सिगी लिंक हान लेरमी बतो तत्क्रिबे से कमाइना सेमगत कदगे हाइबगी पोर्ट असिदी अकोइगी लाकदोरिबा पॉपुलर गवर्नमेंट तो इफ can any lakaduriba popular government to na kind of yamna sensitive oina madu semgat pamisangeba towards that madugi kind of restoration of norman she say porakna bo khona ba matam porakpagi maikei romda ekoi si wakan na ikan khanda ba dongna ekoi hauji fawba tawri aduna sarkar semgaduriba mi sing aduga BJP pulap sina Maduda Puki Maitei Naga Haida BJP as a political party.
BJP as a national political party as well as state ki magi branch to madu da makoina kamaina peace process se kamai porakani normalcy kamai porakani hanagi kai kraba link mayam singa se kamai na samana ganegi haibsa politically to godam ne ba bureaucratic kainota approach khakta na yaro thereby aikoi the popular government ama mathau tai haibasi madi chumi amadi madugi leader kan basa sigi aikoi na pami ba challenge singa se nanghai ba ngam gadaba adugum leader se kanano madu aina kainoda homen haibada sentence motandani homen haibikriba madu meitei gi maraktadi oigedaba mandi aido phare meitei natradi ki wor su yaina natragan madu pu porkani adi naga oibi natraga muslim oibi yai adna adugi pocha madu thibagi thabak tudi magi BJP na majority command tawrimni na BJP manung da thijagadabani Impact TV ki program sing asi live amadi recorded YouTube da yengbi gi haiba taragadi YouTube da hana changba gi mahuta GPay da hana changbiro GPay gi search bar da Play Store type tawbiro masida Play Store resource code asida type tawbiro masigi makhada buy haina option legani masida changbiro aduga lupa yankhai ga mapan type tawbiro aduga okay tawbiro tik aduda nambiraga pay 59 rupees da nambiro adugi mathangda confirm purchase nambiro adugi matungda GPay gi password hapiro okay nambiro aduga ngaihak ngaibiro Play Store resource code ki makhada use code haina button ama tholakani masida nambiro aduga account confirmed successfully redeem tholaklagani masida GPay gi mathau loire YouTube ta amuk lakpiro YouTube ta changlaga Impact TV type tawbiro Impact TV gi video da nambagi mahuta logo da hana nambiyu aduga join button da nambiro Impact Silver gi join da amuk nambiro masigi matungda GPay da thakiba paisa adu sida tholaklagani Google Pay balance rupees 59 haina makhada subscribe button adu nambiro aduga Gmail gi password adu masida nambiro aduga verified nambiro madugi matungda yes always nambiro aduga okay tawbiro no thanks nambiro aduga Impact TV welcome message tholaklagani C+ da nambiro masidagi Impact TV ki program sing live amadi recorded sing adu miyamna yengba phangbiragani